Okay, we're back with our third part of the program entitled Da Kaming Karuba, and you're still with your manong June Seriales. Ken ka na ni John Mark Pastor. Ito lang nga po KPRP, Pinoy Power Radio, the most powerful radio station in the state of Hawaii with 10,000 kilowatts. 10,000 watts ko na po. Kilowatts. No kilowatts na ko na nakat at 10 with 10 kilowatts ko na lang. Kasday. Karon. Sako naman, dagiti adaan, iti ko lasisi nga karo ba tayo dita? Agkeba-keba man daytoy baru kungku, ludi ka mapasang ten usal datoy biyag ko, papapanam di soras tirabi, napankan sa manen naghapi-hapi, agparparik na kaniyak-syak ay may sisyasi, at akuken ka at dakula sisi, nu sumangpet ka di ka agun-uni, nu agun tuna sikat makiriri, agkeba-keba man daytoy baru kungku, ludi ka mapasangpen usal datoy biyag ko, papapanam dis oras tirabi, napankan sa manen naghapi-hapi, agparparik na kaniyak-syak tay may sisyasi, at apuken ka at dati lalaki, tanong sumangpet ka di ka agun-uni, duwagun tunag sikat makiriri. Titirigat na no guapat maasawam, adot parnuayan na da nagkebati kaunggan, at dabay lahida ngasip siputam, aring na paiket tintay inda ipusan, ayan na aganas no guapat maasawam, agkakakamati kagti marinam, sangkadayaw da sikat kagasatan, tanaka tumakat mang parag sa tarignam. Agkeba-keba man daytoy baru kungku, ludi ka mapasangpen usal datoy biyag ko, papapanam dis oras tirabi, napan ka sa manen nakilalaki, agparparik na kaniyak-syak ay may sisyasi, at akuken ka at dati lalaki, tanong sumangpet ka di ka agun-uni, nuwagon tunang sikat makiriri, day titirigat na no guapat masawam, adot parnuayan na da nagkebati kaunggan, at dabay lahida asip siputan,
aring nga paikat dintay inda ipusan. Ayan na aganas nugwapat maasawam, agkakamakamatik at di marinam. Sangkadayaw da sikat kagasatan, tanakatugmakat mang parang sa talignan. Sangkadayaw da sikat kagasatan, tanakatugmakat mang parang sa talignan. Reality talk nga kung kunada kaaro ba? Reality talk sayan. Adong atal talaga, nitiawas pasama kakasta dito'y aglawlaw tayo. Dahil tayo kunada nga antikula sisi. Kat naging dumang nga lalaki. Kasla iparayag da pa. Normal. Ada iti babae da. Kasla dati ka opisin na anta. Warita nga dumdum ka na. Iistoryata man ti ka bibiyag na. Apo medyo adaan mo isuna. Iti kunata nga sansanikwa. Tadaman negosyo na. Agad, kasla nalaad ta apay nga ta awan mo't iti katenden nana. Tadag iti babae nga naglabas ti biyak na kat puro laeng apo hang paypayso. Kasla joke lang amin apo nga tata may sana. Ay, wala mo ka dyan. Agasam mo't tilad da nga mapatpatulan na dita. Ka-opisinihaan na pa karuba da. Kliyente na. Kliyente na ta. May sa po nga geodetic engineer. Agad ka kaputa. Ay mga engineer, geodetic lang. Muna basit ag kudit-kudit ti survey. Ay papapirma na mo. Lagi ti papapeles na. Kadagi ti rehistrado nga enhinyero. Ngam ka po iti dita apong obra na. Kat ado iti clean kliyente ng nusawap ngatan hanla nga di papel ti pagtutungtungan dan di dan di tay relasyon dan masayaan mo ta do mo tinapundar na nga anak iti glawlaw nga hawang mo ti kadenden na ay ka nagasgasat da kiti adan apo iti pamilya nga dati ko nada nga napintas iti pundasyon na ta in sickness and in health da kakuyog da orente eksakit na ti ulo na kumak at adati mangilot iti muging na isuna ngay ado agpoy sa na umot iti mga respeto kanya na ta ado da mga kabsa dito lang apo tarigat na no at dati ko lasisi nga kung kunada iso nga kasayatan na may salaeng ti ayatom ni bakit mo laeng weno nila kay mo hamo nga nainayunanan ta gulo dahil ta dakkel nga gulo ngayon may sabi apo nga sonata nga isagot ni John Mark Matt katatay amin may sa apo nga sonata nga iso ti kalatakan nga balaset at dito Isabela nga no umay kayo ito pagpakasyon ay kat dito ito ti i-request yun kadag iti budaan at ati man kanta iti 4 decade duo nga baby ken ni nene baby ko na ta isumot apo dito ti number 1 nga sonata hanlang apo nga dito Isabela pati di kano Sambales Tarlac paborito na dito yung sonata. Nagbaliw ang tipanawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarsanen awanen ni imkanan nga amamukki dia panawen ayawanen day di narumpi anu umisan mapagbingi at ay balasang anadamili alay santubay santo makuti ayawanen tingkang misala kabagpaketan kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti bagpaket tanu bumalsi ay napiket Nagbaliran ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin la dawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot paggaakda
awanen ni Ilocana nga ang mamukki di yun una. Ay awanen day di narumpit, ano umisan mapagpingi, at ay balasang anadamili, kalaysan tupay sang tumakuti. Ay awanen ting kamisala, tababaketen tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, mintarayda, anusan minti bapaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen ting kamisala, tababaketen tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, anusan minti bapaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen ting kamisala, tababaketen tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, anusan minti bapaket, tanu bumalsi ay napiket. Ay awanen ting kamisala, tababaketen tadititenga, dagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ay awanen ti maisala, intarayda, anusan minti bapaket, tanu bumalsi ay napiket. At ating artapo, ti may kalunga paset, kiat agsubli kami para iti maudya paset, iti iskukunada nga foreign song winugang na at kasunsunata ti kami sagot kada kayo. Ngarot agsubli kami, kalpasan ti sumag mumanunga. Palagi.